Nilip constituency ang kang kaching thul amok eklem ponji aphan borpung habar pokajan MLA abitung atum kahumrida. Lower Dilaji AHSIDC Kans along Longle Kiti Ington Telang. Domoka Forest Reng angkang pini arni anta aron repen forest ahormu kepon inghu Ington Telang. News time long ban kado kawi phanda kardom pajir glo non biratang ton pen arjikta Nilip constituency kapajing thurji aphan akemang pen jangmi ne phai kripli arni Nilip MAC Pavitra Rongpi kabor I ajok MLA Dr Nungmal Mumin Diopani MAC Mukut Mohanta atung pen borpung hawar kahumridam abirta ka news along birta nang pale Borpung hawar kachilenga towar an kahino towar along truck ke jangan batai lapan akeng ben ke damdang jadim ta doblo sitami adimalong an pale dam si rong asor dumpen chingi chithan dam MLA Momin pen lamcha kachipi tekang ke labang so hawar kachileng phun unjia phan prapjin pen towar slam pipola pen bithilang selfie school sitami alang limena MLA scheme pen sika lak ke batan ka pen school hem kim jia phan panong lopusi than teka la so jok borpung hawara rap tumpen MLA phan kachuru alam thi pajir rat tumpen kaning je Hako penta MLA ke mana tum duolo seta pini arnianta badut MLA tumta humri dama bang avelang alang lihenlo borpung hawar ka humri cheng MLA lopasi rong asara tumpen aning arong chipirinti আজি আমি মোৰ লগত MSC পবিত্ৰ ৰংকি আৰু মুকুট মহন্ত লগত আমি বিঠিলাংছ চকী হোলাৰ পৰা 26 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু দুৰ্গম এলেকাত ৰাস্তা পদূলি বহুত বেয়া অৱস্থা 26 কিলোমিটাৰ আমাৰ সময় লাগে 3 ঘণ্টা আৰু তাত বিঠিলাংছত আমি আজি এটা LP স্কুলৰ 10 লাখ টকা MLA LED ফাণ্ডৰ পৰা দি দুটা এডিশনাল ক্লাছৰুমৰ কাৰণে আমি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু এই দুৰ্গম এলেকাত যি বিল্ডিঙৰ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে সেই বিল্ডিংখন আমি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাইজক উপহাৰ দিবলৈ কাৰণে মোৰ MLA ফাণ্ডৰ পৰা 10 লাখ টকা অনুদান আগবঢ়ালোঁ আৰু তাৰে কাম আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ Lower Delaji AHSIDC Kans along jangmini phai krip ho arni anta longle kithi paru humasa Ington Telang pusika news pharang kepen birta nang pale Longle kiti ke paru humadi malong Karbi Unemployed Youth Association amai pu Marlof timungla pen kongchun bang Resuel rong hangatum adimalong humrida Longle kachirai jia phan department along likitiasa Ington nang jipusi klardak pen pherang kyang no pachini don Laso kahumri damhot Assam Hills Small Industries Development Corporation na chokumara tumta chitong dun pen department along li kitiasa Ington nang jipusi ningjirinti Paglong kam kasojan lapen virbar avar adang keong attract pen along kelok kero Ington Telang Forest Department pen non puta laso buthak khamki dunjia phan asai deng bangavelang lapen parokwa lokso arongta adang kep krihini attract pen along roibomlang lapen isi achalan pen flipo an keroi lapen ajota porphai sir kep apor an roibom pusi birtalon Labang sola ma puthak kidam tang theri particularly phai create troxy arni Chief Conservator of Forest apan panong si KSA Bukla District Committee hin ben la so puthak ki kham khalo pajir damlo bon tapini arni anta thanal side kedeng bon avi pusi birta long Forest Department atum pen kopia port sinon anta kapang krema laki manghumi mia lambino mainte Forest Department atum tala so sailong kachirabdun dokok ma puta KSA Bukla District Committee achun bang peningji lasin non nini thamang bom pen jong si thanal side kedeng bon avi pulote KSA Bukla District Committee hin pen sudak pen kacha songa sai kedeng pon jiaphan KSA Bukla District Committee achun bang ajol iktika tharben pen pachini tin mendam si komplain letter pidam lo laso komplain letter pidam det pen afis tame pinian arni an stame la bangso nilitung ke chonengri overload mane la dang truck pen bat an ahem konglo made gari mukha truck mukha trailer punon padut longle pojone tum la bangso butha komplain letter pidar afis tame pini anta Forest Department hin ben ajat thangnat ki claim ki tam pon itum thek ponong ten chalana bepin men selang itum la sohor muke pon theklong umasi ke chok chema la pen kopi joini silason karbing long pen la bangso Forest Department hormu aron re pen pon bomma overload pen ponoma Forest saiki tumta chelang dune det kopi potma la bang itum ketar lip je phan CBI inquiry ji phan tuning rilo la pen karbing long tormas council pen chenglok la Forest Department tuman phan stame tuning ri la lo prapjin pen la bangso hormu bang kangkir je phan la illegally ke dam bom la overload pen ke dam bom la hai amukha nil tum prapjin pen la bangso kangkir je phan nil tum men chuneng riglo
jongsi rapjin pen ingkir ke bolte nilitum pini penap mate nini thom sing hong choji kali pulutin tum rat pen kadog we thursi labang support protest nangkok kupsi nilitum hin pen pachini non malam so por pandina paman berta mungton paniksina Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic Showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu, Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dihina mopi putot bertalong bang thulu nihangkar bibaptis association development atum ningkan esekpen ebhoi mate youth camp kapado mission pen kapachun sapapani area baptist fellowship atum chipatir pipon along hanjang langso baptist church atum adim chak sikidam tangjang minifai krihini pen krep hoan nipli apartment hanjang langso dhonsri aklamalong kepaman pon Matthew 13:39. Dare to prepare your heart pat perip damsi jangmini phai crepo arni matiki jutsi arni kansang por phai trok a por pen ki jutsi kardom along NKBA youth development claim bang sami naomi tarok pipen ka chiphai pupon amai long NKBA youth development achun bang martin timong pen kenang sot alam than pon ro adun to NKBA youth development amai pu obet kiling pen SAPF youth development achun bang on khrotum bang hini pen kachoro alam thi pajir pon lo arnamalam ki than pon NKBA youth development di hinrim bang Kelvin Hanse pen Bible kangthir along kitok alam an paklang vek nangji lapen kangthir arnama phat ki kroi pamia ji alam tar dak pen than bajir mi pon labangso youth kem along NKBA ki parlo kaprek amonduli pen bang pharo hini so series sunim sotup chitong don si RDP don labangso ma isek than bang atum NKBA executive secretary Reverend Benting Teron NKBA YD achun bang Martin Timung NKBA WD achun bang P Jerusa Tisopi NKBA YD T Henry bang Kelun Hansila pen borang pher PC sar et Teron adum pen si arnamalam than pono posi biota ribdun lang Borpatar police station angkang japrajan along ihum sang tikero atrak kachingkoi posi birta ribdun long Kachini dun atengke ihum sangti kero atrak siluni jana na thu pen Dimapur pen kedam bomahut jangmini phai krip pli adam theang prin phele por phai plia por maram japhlang so hithialong truck katewara bang kama iya jok men khangun edat pen chepharle phitlo api Borpatar police station atuma birta long pen adim an pali dunsi motor kang thur mate carrying van pen ing thur dunsi Borpatar police station along an pondetlo kopai ke me kaching koi hut munit atum ke thang thelang bosi birta long News time ang lapang sikang ton pon iklo langig monta card news na tumi thang me kurang thu